هین از زاروک بوم بریا 40 سالی، دلێ من شین بوو وەک مێرگوکانی. هین نوو بووم خودی مال و خانی، چه حیفە کوچوو نەما تێخۆرتانی. ئەس بەخت ڕەش بووم هەن بە زارۆکی، پیراتی وێ لە من پەیدە بێ ڕۆکی. ئێ پشت و کابۆک ببن باوی، ژیانا من خوار بۆ بۆری خۆرتانی. بخاپ و فەنا ئەم دانسێک ناندێن، خۆرتانی چ زوو هات دەرباسکرێن. هێ دلان هەفتوو قەش ناس نەکرێن، ji dev me berda bileş çû xortanî. Hêstirê çavê min bûn çemûkanî, temenê min bête borî bi rebenî. Te miradê dilê min bi cih neanî, umrê min derbas bû çû xortanî. Li min derbas dibin meh û sal, ez dihejim bûm pîr û kal. Qet xortanî nebû dost û heval, ez pir xemgîn bûm çû xortanî. Diranê min ketin ziman jî lal bû, çavê min tarî bûn guh giran bûn. Aqilê min sivik bû hiç nemabûn, qey ez karim çi bikim çû xortanî. خۆرتانی بووری وهات ئەختیاری، ماهێژایە ئەف دونیا ڕەش و تاری. بێهەژاری چ bi serê min anî، nema bi paş te hat çû xortanî.